Teraz tu práve nejakého človeka z nej asi poslali, ale my sme my. Čo má? Hádže tu po nás kamene. Natáčaj. Teraz tu bez problémov niekto príde a hádže po nás kamene, ktorého poslal zrejme Brhel. A teraz si myslí, že teraz... Čo? Čo chceš ty? Čo chceš? Poď bližšie. Čo tam nabúchaš? Čo chceš? Imaš 10 sekundi, šta hoćeš? Tuto náš zlodej tu stava vilu, a teba čo sem poslali? Šta si rekao? Poď sem bližšie. Čija ruguznica, tvoja, jel? Nie. Čo robíš teraz? Čo robíš? Čo tu vyskakuješ? Zavolaj, natáčaj ho. Znači ovako. Natáčaj ho. Muć, ne petljaj se ti. Dođi vam. Kamerman, dođi vam. Slušaj, dođi vam. Čo chceš? Stani, šta želite? Máme zavolať policiu, tak? Chceš? Haj, zovi. Chceš zavolať policiu? Haj, zovi odmah. Dobre, zavolaj policiu. Vytačaj policiu. Jesi takav, hoćeš da policiju, jel? Zavolaj policiu. Šta ti hoćeš? Jel međeš ti imati? Čiže do Brhelca normálne zlodej ťa pošlo sem, tak? Ti pičko, jedna ustrana. Jasne, tak? Šta si ti vamo? A ty si čo? Šta si ti vamo, reci? Čo tu Šta si? Nehuč tu na mňa, Šta ty. si vamo? Šta si ti vamo? Jel imaš kuću vamo? Jel živiš vamo? Ešte raz, toto je verejný priestor. Toto je verejný priestor. Jel imaš kuću vamo? Ajde, čekaj, stani. Nie, volaj policiu. Dobre, policia príde. Dobre, v pohode. Ja sam došao Dobre, vamo príde v pohode. Dobre, u redu. Nie, v pohode, zavolaj sem policiu, v pohode. Kuću vamo. Do you live here? Nie. Do you live here? Čiže teba poslal ten mafián Brhel, tak? To ti rovno volal, tak? Slušaj, ti volal, ano? slovački. Nećeš nikad u svoju rogoznicu. Jesi čuja? Rogoznica, never Treba will dosem be poslal. rogoznica. Ne tlač sa na mňa, dobre? Jesi čuja? Ne tlač sa na mňa. Rogoznica je moja, naša. Tvoja ne je vaša. rogoznica, Hrvatska. tak? Ano. Hrvatska. Že ty tu kriješ ptica zlodeja, tak? Nikad neće biti tvoja, razumiješ? Ti tu kriješ ptica Ti pičko zlodeja, jedna tak? seljačka glupa, jebate. Pogledaj se, Drukerčino jedna glupa. Pobjega si iz svoje Že zemlje. ti tu kriješ. Pobjega si iz svoje zemlje, šta da Že vamo teba radiš? sem poslal, Šta tak? si vamo napravio? Ešte ďalšieho sem poslal, Vamo tak? si pobjegao iz svoje zemlje, ste protirali vamo, pičkati materina, jel? Čiže naši, čo tuto rozkrádajú, tak? Hej, natáčaj. Daj kameru! Natáčaj. O, prdele! Pozor na to! Ten hajzel normálne tu naháňa nášho kameramana. Fico s Brhelom sem poslal mafiána miestneho, aby sa na to vykážal. Toto je čo? Voláme sem policiu. Toto je Slovák. Toto je Slovák Brhel. V ktorom? Kedy? Kedy? V ktorom? Tento prvý, to je Brhel. Ma boli mene kura za Brhela. Toto je Brhel. My sme boli u Brhela. My sme u nikoho iného neboli. Šta je ovo? Čo? Šta ću pokazati? Čo? Však nech príde policia. Šta ćete? Ma boli mene kura za policiju. Čije je ovo dvorište? To je moje dvorište, ti si bio u mom dvorištu. Otvorená cesta bola. Ma to je... Otvorená cesta, nie je tam napísané, že zákaz vjazdu. Dobre, nech príde policia. Ma boli me kura Toto za je náš policiju. zlodej zo Slovenska. Da, boli me kura za... Ukradol 50 miliónov eur. A vy ho tu Koliko kryjete? si ti ukradao? Ja som ukradol, ty si možno ukradol. Ja nisam ukradao, Jaj. ja sam ovdje domaći, boli me No tak kura. keď si spravodlivý, tak tu zober hentoho Boli me idiota kurac. preč. Hento idiota zober preč. Ali ti si bio u mom dvorištu. Boli sme tam, kde bola cesta otvorená. Ne mene Nikde ti uđu nebol, branu, nikde nebol zákaz kod vas vjazdu. u Slovačkoj kad je brana. Nikde nebolo napísané, že tam je zákaz vjazdu. Ma daj, ide u kurac, to nemoj. Ak by tam bol zákaz, tak tam nejdeme. Šta pizdi? Boli mene Slovačkoj za sve. Čiže ako kryjete tohoto zlodeja, tak? Mene ne zanima. Ja to vás nezaujíma. Ja Slovensku zaujíma, lebo to sú naše peniaze. Ajde u kurac. Ľuďom na Slovensku to ukradli a tu si stáva haciendu a ty ho ideš kryť? Zna da tu slušaš sve snima. You can.
Takto to vyzerá, keď hajte verejný záujem, keď idete na Slovensko alebo do Chorvátska ukázať, čo ten Fico a spol, čo nakradli. Jednoducho pošle v pohode na vás mafiánov, aby sa vám vyhrážal s kamenom v ruke a jednoducho povie, aby si to nesnímal, lebo to nemáš právo. Lebo oni majú právo si to ukradnúť. Ale my sme presvedčení, že to právo nemajú. Hello? Hey. Briši! Hey. Delete that. Delete that. This is live. Delete that. Delete that. Filipe, smiri se, ej! Nećemo povedať, že nech Da sam ti došao ovom pičku jednom da si došao ovom pičku. Navađaš se stvari. Ti sa ideš. Našu zemlju si došao ovom stvari. Nije, na vašu Slušaj, zemlju piše prišao jedna jedna Europa. Evropa. Nije ti ova Europa, razumiješ? Jasne, dobre. Čuja, nemoj vamo teretit ljude i sve ostalo, čuja. A šta će? Oni su ušli u moje dvorište, nisam ja njih. I on meni kare da sam ja ukra. Pička ti, materna. Hello. I need your assistance. I need your help. Ja rekli tvoju pokratu, to su naše penjaze. To su naše penjaze. Povuci to! Povuci to! To je tvoja rogoznica! Tvoja, jel? To je tvoja rogoznica! Nahrávaš zvuk? Jeli, pička sam maternica! Pozri mikrofonu. Do mikrofonu. Neviem, pozri to. Ne. Nemoj snimati. Ja vymazal. Nemoj snimati dalje, iće. Vymazal. Svi gubite vamo, da sliša nisam vidio u životu vamo. Jesi čuja? Jesi čuja ti vamo, kamerman? Jesi čuja? Evo ti tvojih heroja iz Brest. Svi piši ča pička materina, slovačka. Ja nevijem. Pička materina, slovačka materina, jebe usta. Staj, pička ti materina. Staj, da nisi takav fotografiješ, čuja? Pička materina, slovačka. Dobre, materina, jebe usta. Vymazane. Staj. Vymazane. Hej. Že je toto trochu hektické, neviem, či nás počujete, neviem, či sa to spojenie neprerušilo. Každopádne psychopat, kamenný, v rukách, evidentne človek, ktorého si zavolal, vrhel, aby nás vyskúčal to napriek tomu, to vidíme na verejnom priestranstve. Nechodíme po pozemku nikoho cudzieho. Je to pozemok, ktorý patrí chorvátskemu štátu. Chorvátske našťastie má pravidlá, že celá pláž patrí štátu. A keď si tu aj niekto niečo postaví, tak áno, ale mimo pláže. V žiadnom prípade nepatrí pláž. Sme na pláži, sledujte nás. Možno toto video sa preruší, možno to budeme musieť dotočiť potom neskôr. Každopádne počkáme si na políciu, aby nám potvrdila to, že sme na verejnom priestranstve, odtiaľ bez problémov môžeme točiť smerácké a Ficové zlodejiny. Jednoducho sa nezdáme, hovorím, neviem, či ma počujete. Sme live, či nie sme live. Takže asi by sme mali byť live, asi nás vidíte. Každopádne čakáme tu. Sme tu na mieste, kde si tu haciendu, ktorú vidíte. Jeho. On. On. Što je be? Každopádne sme tu. Strašne bránia, aby sme sa k nemu dostali. Patrí Brhelovi.
zlodejovi, ktorý je oficiálne obžalovaný. Skoro 50 miliónov eur. Je to Ficov najbližší človek, jeden naozaj z okruhu asi 3-4 ľudí, to je Tibor Gašpar, Robert Kaliňák a Jozef Brhel. Človek, ktorý je de facto bielý kôň Roberta Kaliňáka, ktorý systematicky rozkráda naše verejné peniaze. Tá vila, ktorú Rogoznica never will be motherfucking Slovakia. Welcome to motherfucking Rogoznica, peoples, motherfucker. Don't do any stupid shit here, you know. Be good person, be good tourist, do wherever you want. But don't do like they're bullshitting people like around taking camera and fucking they do whatever they want. If I come to your country, if I like put camera and make in every your house I record everything. What will you do on my spot? You know, will you do let me to everything recording, or you will tell me don't fucking do that in my house? You know, think about that, people. You know, and and God bless you all. Take care of yourself, people. Enjoy. And welcome to Croatia. Yeah. So, you know, please